Kisik predstavlja jedan od osnova života na našem planetu. Bez njega se ne mogu odvijati biokemijski procesi niti stvoriti neophodna energija za život stanica, organa i cijelog organizma. Nedostatak kisika u tkivima jedan je od najvažnijih uzroka ili posljedica velikog broja bolesti. Upravo to izuzetno se uspješno rješava hiperbaričnom oksigenoterapijom. Hiperbarična oksigenacija i hiperbarična medicina je znanstveno dokazana grana medicine. Hiperbarična oksigenacija podrazumijeva udisanje 100% čistog medicinskog kisika na povišenom tlaku u za to posebno dizajniranim hiperbaričnim komorama. Kada govorimo o povišenom tlaku, onda govorimo o tlaku koji je do 3 puta veći od normale. I na taj način postižemo čak do 20 puta veće koncentracije kisika u tkivima u odnosu na koncentracije koje imamo na normalnom tlaku i na normalnom zraku. Terapijom u barokomori uspješno se liječe pacijenti sa svim vrstama kroničnih rana, osobito oni kojima je to posljedica dijabetesa. Porazna je činjenica da u Hrvatskoj godišnje izvršimo oko 4000 amputacije ekstremiteta. Dodatno prevedeno u brojke, na 1000 oboljelih dijabetičara, 5 do 6 u Hrvatskoj će njih završiti sa amputacijom ekstremiteta ili dijela ekstremiteta. Dok u visoko razvijenim zemljama Europe, kao što je Velika Britanija, ta stopa je duplo manja, znači govorimo o 2 do 3 bolesnika svega. Hiperbarična oksigoterapija u tom smislu povećava stvaranje novih krvnih žila, ispravlja hipoksiju, odnosno nedostatak kisika, potiče stvaranje faktora rasta matičnih stanica, smanjuje edem upalu i ima jednu antimikrobnu aktivnost. Korist hiperbarične oksigenoterapije znanstveno je dokazana i kod pacijenata koji su u fazi rehabilitacije nakon moždanog udara. Statistički značajno se kod njih poboljšava kvaliteta života, oporavlja neurološki deficit, čak HBOT pokazuje i jednu antidepresivnu aktivnost kod takvih bolesnika. Također, određenim slikovnim radiološkim metodama se može pratiti pojačana metabolička aktivnost mozga. Kao dodatak standardnom liječenju, terapija u barokomori sve je više prepoznata i u liječenju upalnih bolesti crijeva. Primjena hiperbarične oksigenacijske terapije u pacijenata sa upalnim bolestima crijeva pobuđuje sve veći interes stručne i znanstvene javnosti i ta tema se sve češće pojavljuje u stručnim i znanstvenim skupovima, kako međunarodnim, tako i domaćim skupovima. Ono što ja mogu reći ispred našeg tima za upalne bolesti crijeva i kliničku prehranu, da imamo vrlo dobra iskustva u vezi s pacijentima koji su se liječili hiperbaričnom oksigenacijskom terapijom. HBOT je pokazao svoju korist kod brojnih indikacija od kojih se može izdvojiti nagli gubitak sluha, Bellova pareza, Raynaud sindrom, a višestruku korist od terapije u barokomori imaju i onkološki bolesnici. Naročito nakon provedenog zračenja radioterapije. Radioterapija je neselektivna terapija koja ubija i zdrave stanice, ne samo maligne, a smisao HBOT-a je upravo u tome u sačuvanju i sprečavanju i oporavku tih stanica koje su zapravo oštećene samom radijacijom. Tu govorimo o osteonekrozi, znači radijacijom uzrokovano oštećenje kostiju, postradijacijskom cistitisu, znači upali jednog mokraćnog mjehura nakon zračenja zdjelice, isto tako nakon provedenog zračenja i ozljede debelog crijeva. Hiperbarična oksigenoterapija jedan je od najsigurnijih terapijskih postupaka u medicini, te su nuspojave izuzetno rijetke. Poliklinika Oksi ima podružnice u Zagrebu, Puli i Crikvenici i uspješno liječi pacijente od 1996. godine. U Poliklinici Oksi su liječeni brojni pacijenti, preko 15.000 pacijenata je liječeno, preko 450.000 terapijskih postupaka, bez nekih incidenata. Liječeno je u hitnim urgentnim stanjima kod podvodne aktivnosti, kod ronica, rekreativnih ronica i profesionalaca, preko 500 ronica kojima su spašeno zdravlje i život. Poliklinika Oksi je ugovorna ustanova HZZO-a, tako da se veliki dio indikacija može liječiti preko uputnice. Pacijentima je u poliklinici na raspolaganju multidisciplinaran tim liječnika. Svakom se pacijentu pristupa individualno. Radi se detaljna anamneza i fizikalni pregled. Više informacija možete dobiti u podružnicama Poliklinike Oksi u Zagrebu, Puli i Crikvenici te na www.oksi.hr.